ima mnogo stvari, tako da ne dužim, krenut ćemo odmah. Krenut ću od nekih kremica za lice. Prva krema je ova Dr. Organic koja ima rose flavor. Fokusira i ona izgleda ovako. Mnogo dobra kremica. Za sada nisam, koristila sam jednu i to je to. Noćna krema uglavnom. I ona izgleda uglavnom ovako. Mnogo dobro miriše, tako izgleda. I to bi bilo to što se tiče ovog proizvoda. Zatim sljedeće kremice imamo dve Niveine koji su limited edition. Znači uzela sam jednu Tropical Vibes koja uopšte nije ni otvorena. Nisam još uvijek isprobala. A ova druga je Fresh Magic koja izgleda ovako i nisam bukvalno otvorila da je pomirišem. I mnogo lijepo krema miriše. Tako da to bi bilo to. Sada ću vam pokazati par proizvoda koji su za face wash. Uglavnom prva jeste ova Sienna koja izgleda ovako, izgledla je. I nisam još uvijek probala, što sam je tek kupila. Tako da izgleda tako. Zatim sljedeća stvar jeste, ne znam koji je ovo brand, ali uglavnom piše da 80% ima aloe vera. Tako da isprobat ću i vidjet ćemo kako je. Zatim sljedeće dvije stvari jesu sapuni. Koristim ove Pears koji izgledaju ovako i mnogo dobar sapun. Znači njega od kako sam ga prvi put kupila, stalno ga bukvalno koristim jer su odlični sapuni. Tako da sam i ta dva kupila. Zatim sljedeća stvar jeste basic stvar koja izgleda ovako. To je ovaj Nivea Black and White dezodorans. Zatim sljedeća stvar, kako sam također počela da kupujem, stalno ga kupujem jer je mnogo dobar ovaj šampon. Ovo je šampon za kosu koji je od John Frieda, uglavnom tako izgleda. I imam njegovo pakovanje za kosu, to jeste regenerator, znači mnogo su dobri proizvodi. Preporučujem svima ovaj brand. Zatim sljedeća stvar, ovo sam baš danas kupila, ovo je neki šampon sa arganovim uljem. Isto za kosu, tako da ću njega da isprobam tek i vidjet ćemo kakav je. Zatim ću vam pokazati dvije stvari koje su za kosu. Uglavnom izgleda ovako, kao bela trakica s ovim tačkicama po sebi. I ovo dole mi se mnogo sviđa. I još jednu imam i ona je samo žuta. Izgleda uglavnom tako. Sada ću vam pokazati jedne plažne maramice koje su odlične. I ovo su isto izgledala, odlične su. I sada ćemo preći na šminku. Što se tiče šminke, prva stvar koju sam uzela jeste Essence Lash and Brow Gel Mask. Gel maskara je uglavnom. I ona izgleda ovako, znači za obrve i za trepavice. Tako da ću tek isprobati i uglavnom od Essence je. Zatim sljedeća stvar su maskare. Znači uzela sam bukvalno 3 maskare. Znači prva jeste ovo od Essence You Better Work i ona je waterproof. Tako da izgleda tako. Sljedeća jeste isto od Essence, svi su je hvalili bukvalno, tako da sam je uzela da je probam. I imam 11 trepavicama, tako da je odlična za sada. Ovo je Lush Princess. I izgleda tako, zelena je, ova nije vodootporna. Ima jedna koja je vodootporna, ali sam ja uzela ovu zelenu. I posljednja maskara jeste Max Factor Volume Infusion, izgleda ovako. Mislim da je dobra maskara, isto su svi hvalili, ali još uvijek nisam probala. Zatim sljedeća stvar jeste primer koji je Hello Good Stuff, ovaj od Essence također. Tako izgleda i tek ću ga isprobati. Zatim imamo još jedan od Essence primer koji je You Better Work,
kad je vodootporan. Tako izgleda. Sljedeća stvar jeste, ovo je kao serum mlijeko koji izgleda ovako. I on je od Catrice, mislim da. I tako izgleda. Zatim sljedeća stvar jesu beauty blenderi, znači uzela sam 3 u setu. Bukvalno su bili 2 ili 3 evra, tako da mnogo su jeftini, a ja ih stalno koristim. Tako da ima tu različitih oblika i veličina. Tako izgleda. Zatim sljedeća stvar jeste neki karmini koje sam naručila sa Džuma. Uglavnom to su karmini u obliku cigarete. I nisam ih još uvijek isprobala, izvuči su jedan random. Znači sve 4 su različite boje, dođe 4 u pakovanju. I ovako izgledaju. Ovo je baš konkretno crvena, jaka crvena boja. Tako da ovako izgleda. I dođu, kao što sam rekla, 4 u pakovanje. Da vam sad ne pokažem sve redom. Tako izgleda. Ukoliko vas zanima da vam odradim kolekciju proizvoda za usne, obavezno me pišete dolje u komentarima i ukoliko želite snimit ću vam. Zatim sljedeća nova stvar također su ovaj kao lip balm trio. Znači 3 labela dođu unutra. Znači ima od lubenice, od jagode i od kokosa. Sljedeća stvar jeste iz Lidla proizvod za usne koji je lip mousse i od banane je. Tako izgleda. I posljednji proizvod za usne jeste ovaj karmin koji je od Zine, valjda se učita, nisam baš sigurna, ali uglavnom ima tu boju. I on izgleda ovako. To bi bilo to što se tiče proizvoda za usne. Sljedeća stvar jeste od Essensa kompaktni puder. Ja sam uzela moj Uniance Light Beige, kao što je to vam pozadnje piše. I mnogo je zanimljivo pakovanje unutra. Tako izgleda. Zatim sam uzela ovaj najobičniji Stay Matte od Rimmela kompaktni puder koji izgleda tako. Imam već jedan, ali mi je pri kraju, tako da sam uzela novi. Sljedeća stvar jeste od Catrice ovaj highlighter Bronzing Babe of the Dreams. Izgleda ovako. I dalje on izgleda ovako. I za sada sam ga samo jednom stavila i ne dopada mi se baš jer ne sija baš koliko highlighter treba da sija, tako da isprobat ću ga još uvijek pa ćemo da vidimo. Sljedeća stvar jeste paletica sa Džuma koja izgleda ovako. Još uvijek nisam isprobala, tako da ne mogu ništa reći. Uglavnom izgleda ovako. Ima zanimljive boje, tako da ćemo da vidimo kako će da bude kad je isproban. To bi bilo to što se tiče nje. Zatim sljedeća stvar jeste od Revolutiona ovaj Soft X paleta koji izgleda tako. I njene boje. Uglavnom kad se otvori, ona izgleda ovako. Izgleda zanimljivo, tako da vidjet ćemo kakva je. I ljudi, to bi bilo to što se tiče ovog videa. Hvala vam puno na gledanju, a mi se vidimo u nekom narednom videu. Obavezno lajkujte video, subscribeujte se na moj kanal, a mi se vidimo u nekom narednom videu. Ćao!